Kauso ni Nyamreche amaong'ere kaka CHPs koro kwayo piny owacho ma counties kod sirkal mamalo mondo los chenro kaka gibiro yudo chudo margi dichiel kuwuok e piny owacho ariyogo. Ka giloso e kinde alam mar duoko erokamano, maloyo Nyamreche 700 mowuok e Embakasi East kod South okwayo piny owacho mamalo mondo ochiwnegi Sh2,500 e kinde ma counties bende miyogi Sh3,500 mondo giyud Sh6,000 dichiel mondo konygi e timo gimoro manyalo kelo lokruok ne ngimagi maloyo chiwo omenda go alonde. E kindeno, jatend kuonde thieth e kaunti ma Nairobi, Geoffrey Mosiria, ogolo siem ne ji mayawo kuonde mag thieth ma igole iye boma ma Nairobi ni biro kawo negi ondamo. Mtu kama mimi natamani niishi maisha mzuri, ile mgonjwa wangu akiniona ninakaa nyumba nzuri nikijitokelezea, na kwa sababu pesa hata iwezi tosha rent kidogo kabisa. Hii Nairobi ni shilingi 5,000. Sasa unaona kama nataka niishi kwa nyumba shilingi 5,000, hii 1,000 iwezi tosha shopping na iwezi nitosha kunipeleka kwa ground. Wakitusaidia ikifika shilingi 20,000 sisi tutashukuru, kwa sababu ni kazi tumejitolea na mwito wetu wote na moyo wetu wote. Kitu kanaingia kwa meza yetu, kana tusaidia pia ku support credit, na tukiomba sana mambo ya challenge ambazo tuko nazo asiwezi toshekana na hiyo stipend peke yake. Tunahitaji baraka mingi, tunahitaji partners wengi wajitokeze, na serikali pia iweze pia kuchip in, kutoa ile mchango ili sema itatoa also in time, sababu sisi ni waaminifu na ikuwe waaminifu kwetu. In our area, tunajua zile illegal clinics ambazo zinapotoa abortions, tunaendelea na crackdown. All the illegal clinics that are not willing to comply, tutachukua sheria na zitafungwa mpaka ile time ta comply. Sasa tutasaidia CHPs kwa sababu we have seen illegal clinics procuring abortions. Wasichana wetu wanapoteza maisha, si ndio?